Ovdje, da li ovo nije poraslo? Nisam igrao, izvinite, zbog što nismo snimali ovoliko dugo. Škola, znate, kraj prvog polugodišta, pa mora se uči, ocjene dobre. I tu je sa nama moj drug. Dobro, ljudi. Ja sam vaš novi snimatelj. Nije snimatelj uopšte. Pa nisam snimatelj, ali ja samo menjam njegovog druga. To je to. Moramo ići na njemu hrane. Gazetić. Ti gazetić. Možete prikoljam, bre. Kako da se raduješ gazetić? Jedan udarac. Gleda, vrate. Zemlju je iskopala na maču. Čekaj. Izvinite, sad ćemo prekinuti snimanje zbog ovog laga. Evo nas nastavljamo. Ajde, vam počni drveće, nešto ćemo Kojem da... što lagujem. I kao što vidite, nabavili smo teksturu. Nova tekstura. Nova tekstura, ime teksture je Full... Ja mislim da je tako, jel? Samo znate, mene te može zvati Laki 97. Šalim se. Zbog ovoga je da je to tako, to je prirodno u svakom Minecraftu, ali loši kompjuter, ali može ovo novo podržati. Kao što ste vidjeli u prošlim klipovima, sve u redu bilo. Ajde, vrati. Šta je ovo? Evo ga. Ljubko. A pošto što traži? Pa evo. Ajmo. Evo nas nastavljamo. Isključili smo, kao što vidite, teksturu. A to što je malo više lakalo. Ajmo rudnike. Ajde. To je naša kućica. Slobodica. Ovo što sam rekao da ću dovršiti nisam još dovršavao. Dovršavao ili dovršio? Kako? Dovršio. Dovršio. Nismo baklje podnijeli. Joj, vrati, kako smo ovo iskopali ovo prije. Nema psovanja u klipu, nisam ti to. O, ljudi, sorry, izvinite. Malo dve baklje. Ponećemo drva i ako nađemo što stoji, ponećemo i kovu. Šta će tako? Ja. Može se ljudi dobro naći. Ako nađemo još kola, to će biti super. Vidite, ovo smo sredili, ja mislim, u prošloj epizodi. I najvjerojatnije ćemo ja i ovaj drugi, isto kao i onaj drugi, igrati Ovaj drugi, onaj drugi. Pa bolje na sebe. što se znaš ljude. Ne se zove, ja fino kažem, ovaj i onaj drugi. Ovaj i onaj, koliko ih to ima. I Samo ti ja sa tobom. ovdje smo kopali. Tu va vjetar, ljudi. Pođo vjetar. Ajde, kopaj. Da li ovo jeste bak? Gdje bakle stavljaš? O, djeteta majka. I ja sam rekao, mislim, ne znam da li će on, predstavit ćemo on se ako budemo imali 52 subscribera. Jo, vrate, zemlja je. Spodnio žen bak pes. Jesam i ponio za nikoga. Mislim uglju. Bacio sam ladno kramp. Pa ti nisi normalan. Ja nisam normalan. Pa nisi normalan, brže. I kao što vidite, nabavio sam premium account. Wow, što ti je dobar je. Roz, ali ne vidim. Roz, pa ne veze. Vidiš se da je dobar, jel tako ljudi? To kaj se nrane. Šta je? Reci to. Buraz. Brate, nemam kramp. A imamo na iron? Imam... Čuvene, imam kramp, ali nemam iron. Kopaj to. To je. Super, brate, viš kako, da te ja ne napomenu da kopamo rod. Ne bi meni ovaj klip snimal. Bi. Malo sutra. Snimali. Kad dođe tvoj Drug, Šone.
Izvinite. Ljudi, povlačimo, znači ja ću se zvati Laki 97. Dosta 16. Ima pa još, pa kopaj sve to. Čima se nakopamo. Znači, možemo i šta drugo. Ajmo što drugo, možemo i pes snimati poslije. Kasnije. PES najvjerojatnije ćemo snimati. Možemo i Kantere Kada se kantere, nisam taj tip, možda bude o kanteri. Bre, kada se bude ovaj klip najvjerojatnije uploadao, da, tako ajde da kažemo, najvjerojatnije ja ću snimati Hunger Games ili nešto drugo. Jel Mafia 2? Jel možda GTA 4 koji ne može... A što je ovo bre, ovo grevo? A nije, ovo je Dirot, ovo u 1.8 vjerojatno. Ovo svega vam isto ko grevo. Napravi to kopaš. A da, brate, da izgubim. I to je to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali. Doviđenja ljudi! Polako, like, Subscriber! share, ciao!